Sithi-ke namhlanje sizolontsha i-cycling yala eMsinga, nanokuthi sikwazi ukuthi abantwana laba abancane siyabakhulisa ukuthi bekwazi ukuthi begcine behamba iy'ndawo noma begcine bevelela, begcina bengena emncintiswane emikhulu ey'ndaweni nje esifundazweni sala eMsinga nakwi-province nje yonke. Kugcine futhi kwenzekile ukuthi gcine bekwazi ukuthi begcine bedlala umhlaba wonke. Inhloso la zale team ukuthi oqala nje igama laseMsinga sifuna ukulithatha silibeke phezulu. Sifuna ngelinye ilanga ukuthi siziqhenye ukuthi nathi endaweni yakithi ukhona esakusungula saphinde sakwenza sathatha igama lendawo salibeka phezulu. Ingakho namhlanje simile sithi igama siyalithatha silifaka kwi-map ukuthi naseMsinga noMsinga umncinyana. Yebo zikhona ezinye inkundla ezimidlalo neziport ngokwehlukahlukana kwazo, kodwa lokho kwanamhlanje sikubukile ukuthi uma kufika kwi-cycling asinayo eMsinga. Singenayo eMsinga sakubuka lokho ukuthi uMsinga uzokuba mncinyana uma singayenza lento ibe impumelelo. Siyabonga ukuthi isiqalo sethu sisitshela so kodwa ukugqugquzela lokho bafethu ukuthi ababhayisekile nje yabona abanye la cabanga ukuthi basebukela khona abakutholayo umuntu akabeke alungise ibhayisikili lakhe libe right. Lathi njengoba suthanda lo mdlalo wethu wesports njengoba ngisho nje ngizobona ngizomnikeza phela toyi one wena ukuzomnika le bhayisikili hayi ukuthi ngizomnikeza ngoba ikhombisa ibhayisikili lakhe lilodwa kunalo ngoba lokhu libekile nabo ngeke mnikile usewumgibeli ukhona la yabo leli bhayisikili.